Manyanka FUFA ogweni engineer Moses MAGOGO hajere shababe bembezi omara ANKOLE okutura mnonga abarukwe kora byimizane tari emenemwe okurebeka ngo batamamana kandi bakoresheje sentence barukubahereza wobonwe baratungura omuzano gwono gumpira kandi nangwana nabana nimyetero kubyejumbiramu naye kabasa kubaneganyirwamu katubirebe omuhururiye yekwetorori hanga lyona owekitenisa engineer Moses MAGOGO ashim honogu omukuru w'ekitongore cy'urukuru mpira mu ndo ya Uganda cy'urukumanywa nke cya FUFA ningash cya Federation of Uganda Football Association atayire cyanga cya ANKOLE kandi hona ahargereyo akabuganaho nabakuru b'ubukiko bona obukwebembera mpira umucyange cya ANKOLE okuganira shonga zitari zimwe na zimwe izo baryanywa abazi emikoleji ebire aha hoteli mu murembo rwambara kumanke akashia hotel kandi hona barigire baganira shonganya mwingi obwe ahabira inabebembezi batari bamwe na bamwe okuruga omu bitongore byonna birukuru mpira umundo mwihangeri ya Uganda na munonga omucyange cya ANKOLE olwalero tuli wano mu kitundu kino ekya ANKOLE byebimu ku bitundu ebibiri ebikola Western Region mu mupira gwa Uganda Western Region mulimu ANKOLE n'ekigezi twabadde ekigezi lero tuli wano mu ANKOLE tugezaako okunyumyamu nabo abatwala omupira ku division eyokusatu eyokuna n'eyokutaano mu regions ng'ekigendera kyaffe kyakutegeera ebizibu ebibasomooza naffe tubabuulireko bye tukola era we tumalidde olukiiko nga waliwo bye tutegeddeko ebibasomooza naddala ensonga y'okuwandiisa abasambi nti ebasomooza nnyo engeri nti mpya ekolebwa ku internet yetaga computers ebizibu ebirala ng'ebikozesebwa mipiira courses tugambye nga federation katuddeeyo tukyatalaga eggwanga lyonna naye kimanyi bulungi nti bwe tunaamalira tujja kuvaayo n'enkola okugenda mu maaso ewagira omupiira kweyo level gubenga ddala buli mwana azaalibwa nga muwala oba mulenzi bw'azuukuka asobola okusamba omupiira kuba ekyo kye kinaatuwa abasita ab'enkya n'okwongera ku ttiimu yaffe y'eggwanga okubanga ddala yesinga omupiira ku lukalu lwa Africa ku kisaawe ne wabweru w'ekisaawe omukuganiraho n'omutakaseka ogwori kyamaani w'ekitongole cy'okumanga kya Western Region Football Association arije no kugira ngo n'ekintu kirungi okugira ngo mukuru wa FUFA abasize kutayire cyange cya ANKOLE kandi ecyanga cyone cya ANKOLE nkijagoba mu kihango omwebembezo arije no kushaba abantu bona okurugayo bakashagika ekibina kirukumanywa nke cya FUFA okugira ngo mpira gukabasa kuyongera kukora omwihangiri ya Uganda twatine meeting ya FUFA president n'aba stakeholders ab'omupiira na muno mpira gwa hansi kokanyo iri nkirango meeting egi yarugo mu kuba meeting gwabo mushomo abo bigendero bitwantuteeka abantu babine ebintu binje bibakwenda ngo bayisia president nashomero munonga ngo president yatobwire twaganira kandi ekinkuteeka ngo kyaza kwimusya omupiira gwitu ogwa hansi ogubire gugarukireyo abo mu nshonga zo kugira ngo tubyo mu butamanya okutushemerere kutambuza omupiira koka yatumanyisa ngo omupiira ekikobembera munonga ni sente konka sente nozikozesa waiza kugira okumanya ekyo kuzitamu Salimu Twaha honogora cyamani w'ekibine cy'urukumanga cya MBARARA State Football Association ekine kikwebembera omupiira mundra omurembo rwambara hona nawe arigiriyo no kugira ngo omushomogo gwabasa kubashomesa kintu cyango kandi baragayo no kumanya ebyone birukwata mpira hona yongera no kugira ngo ekintu kije kuyamba ompira kuyongera korana munongo mu rembo rwambara nebyanga byone byeherero rembo rwambara kurigera mushomo ogubaragayo no kushoma no kubaragmemba kwa sente okutungura ibyo mzano omucyanga cyapo olunaku lero tukyaziza FUFA president engineer Moses MAGOGO MBARARA ate fenga abanyankole oba abantu mu Western tuli excited nnyo kulabanga president azze wano n'atuyigiriza ebintu bingi naye kibadde kisinga obukulu kwasaganya mupiira ne government yaffe ya Uganda okulabanga government ekolaki supporting omupiira kuba government ina sente government bwevayo ne supporting omupiira ndowooza nti abantu b'Embarara oba abantu be Uganda bonna tujja kutuuka ku level FUFA gyeyagala kutuukako mu mupiira gw'eggwanga za simwe kagesi ahawa GNTV